Da li se u hrišćanstvu vrijeme može podijeliti na prazničko i ono uobičajeno profano, pita slušalac, i od kada datira riječ prosta godina, što možemo vidjeti i na našim crkvenim kalendarima? Pa znate, pitanje kalendara to je čisto ljudska stvorevina i kalendar je ljudska tvorevina, nije to sve razume Božije, sve Božije Bog preko ljudi deluje, ali moraju su ljudi da naprave kalendare i da mogu se orijentišu ne samo u prostoru, kao što se orijentišemo putokazima raznim u prostoru, moramo se orijentisati i u vremenu. I zato su nastali više kalendara. Mnogi narodi su imali svoje kalendare, kao što su Rimljani imali kalendar od osnivanja Rima, onda Grci su imali olimpijade, onda su istočni narodi imali su kalendare po svojim carevima. Ako otvorite Bibliju pa ćete vam vidjeti, kaže 3. godine carovanja Kira, cara Persijskog i tako dalje i tako. Dakle, oni su merili to vreme na neki drugi način. Sve dokle u hrišćanstvu nije oformljen način obeležavanja datuma, a to je od rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Crkva je preuzela kalendar i u crkvenom kalendaru, u crkvenim godinama, u crkvenim danima postoje dani koji su praznični dani koji se slave. Dakle. Onda postoje dani koji su posvećeni postu i molitvi i dani koji su posvećeni umrlima. To su otprilike najgrublje podjela na 3 dela, dakle praznična slavlja, onda dan posta i molitve, posta i dani zadušni dani. To su najgrublje podjela. A onda poslije među svetima imamo svete sa crvenim slovom, tako da kažemo ovdje, to znači ima sveti sa velikim slavoslovljenjima, sveti sa malim slavostima i tako dalje. Dakle, kada govorimo o tim godinama i danima, za nas je bitno da poslušamo crkvu, a ona nam na najobičniji način, u svakom kalendariću koji crkva izdaje, ona nam kaže koji je dan, za šta posvećen i šta treba da uradimo. Osnovna jeste podjela na sedmične dane i tako da svaki 7. dan, odnosno nedelja, da tu nedelju mi posvetimo Bogu. Jer je rečeno 6 dana eto da radimo za telo, ne zaboravljajući dušu, 7. dan radimo za dušu, ne zaboravljamo na telo. Šta to znači? Oni 6 dana kada radimo i trudimo se da zaradimo, da bi imali za sebe i za svoju kuću i za svoju decu ili za nekoga koga hoćemo pomognemo, onda mi tada ne zaboravljamo molitvu, ni izutra, ni uveče i tako i tada se molimo Bogu, ali radimo. Ali da dan nedeljni, onda idemo u crkvu, a poslije liturgije i eventualno pričešća, onda idemo da posjetimo nekog bolesnika, da učinimo neko dobro delo, da obrišemo neku suzu, nešto da učinimo i na taj način mi taj dan ispunjavamo, ali ni tada ne zaboravljamo telo i tada ručamo ili večeramo i tako. Dakle, kao što vidite, to sve jedno drugo preklapa. A što se tiče godina, to su godine, astronomi su izračunali da sunce zavisi od obilaska zemlje oko sunca, zavisi od obilaska mjeseca oko zemlje, a i na taj način za koliko se vremena to sve dešava, dakle ta rotacija i evolucija i revolucija i tako dalje, i onda da bi se to postiglo tačno, da bi se koliko toliko približno jednačilo, zato postoje i proste godine i prestupne godine. Nema potrebe da mi obraćamo pažnju na to posebno, osim kao smer, putokaz u vremenu i da se orijentišemo kada je praznik, kada treba da idemo na molitvu, kada zvone zvonak, to znači nas poziva na molitvu, da to mi učinimo. I na taj način da mi zaista osvetimo vreme ono koje je Bog nama dao, da živimo u tom vremenu i da to vreme bude zaista blagosloveno vreme za sve nas.